umthandazo wesabatha. Mini yesabatha mayibethe kwabangcwele. Sandulelo sesihlabelelo somthandazo wesabatha. Sihlabelelo senkumbuzo yezizukulwana, senkumbuzo yokusila inkumbuzo kaNkulunkulu.
Sesingene hlonipheni mina enkulu yahlonishwa ubaba wethu menzi wezulu nomhlaba. Eqedeni kwakhe kwenza izulu nomhlaba nezinto zonke. Dumseni odumsekayo. Mesabenu Jehova isizukulwana ngesizukulwana. Nemithetho yakhe alobela yona Jehova ngenceku yakhe uMoses. Ukuze ukudumisa kwenu kwamukeleke kuThixo kwemikhosi. Ukuba umandla amdumisi ngemithetho yakhe akuyamukela emthandazweni. Akasoze alehlisela isibusiso mangayilaleli imithetho yakhe emigcina. Yancenga isizukulwana ngegama likaJehova inkosi. Gcinani imithetho kaJehova. uJehova umeluswaba ngekwesela mina senziwa sakhe. Uyamelusa ebusuku nasemini. Uyavumela izindebe zami ukuphatha igama lakhe. Uyabuyisa umphefumulo wami ekulahlekeni kwawo. Angiholele ezindleleni zokulunga ngenxa yomsa wakhe. Noma ngihamba esigodini sethusi lokufa, angikwesaba okubi. Ubahlanu sikaJehova siyakungivikela ngenxa yomsa wakhe. Uyena udlala isithelo somusa wakhe ebusweni bami. Wangijabulisa phambi kwesitha sami. Wagcoba ikhanda lami amafutha indebe yami iyachithima. Impela kuhle nomusa kuyangilandela imihla yonke yokuphila kwami. Yawuhlala endlini kaJehova kuze kube sekupheleni kwezinsuku zami. Khumbula ukuthi namhla wenze isivumelwano noJehova uNkulunkulu wakho sokuthi yawuhlala endlini kaJehova kuze kube sekupheleni kwezinsuku zakho. Ngaphuthi ukumkhonza uJehova uThixo wakho. Ngale mina fuse naye ebuthongweni bobulele. Nginalwazi la uthi uzawubuye uvuke yini. Mkhonze ngayo yonke inhliziyo yakho nawonke umphefumulo wakho ngokaJehova. Umkhonze ngokumthanda. Noma uhamba endleleni mkhonze. Ube phambili kwakho uludondolo lokuhamba kwakho. Noma uhlezi endlini yakho emini mkhonze. Bandla elihle elithobekile elihloniphekayo likabenzi wezulu nomhlaba. Benzi makavuma ukubusisa kubunga wethu nokusithoba kwethu. Amen. Yekusawukeleni kukaJehova ekwedukeni kwethu emthethweni wakhe. Wasibuyisela kuye ukuba sibuyele sibe ngabantwana bakhe. Njengoba singabantwana bakhe kakade. Akekho omunye ubaba owasidalayo. Akekho nomama osincedisayo uJehova kuphela. Wasibuyisela kuye ekwedukeni kwethu. Amen.
lesikhombisa. Bandla lenkosi masibhuqe sithandaze. Ngiyayikhetha inkosi yezulu nomhlaba uNyazi wezulu. Amen. Siyabonga manazaretha amahle nkosini. Sibonga ke umusa nothando lukaNkulunkulu omkhulu uNyazi wezulu. Okuyena owasimemayo nowasiqoqayo emazweni akithi. Bengumntwana-ke omncane kakhulu nakulolu hambo lwalapha ekhaya ngumntwana omncane. Ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu emzuzwana embalwa limisiwe phambi kwabangcwele bakhe, phambi kwamaNazaretha, abantu abakhulu amaNazaretha ezulwini, ushembe nasemhlabeni nasezulwini, yona nto ayibona ngayo ukuthi uThixo mayibona amaNazaretha. Amen. Ngifisa-ke maNazaretha ukuthi uNkulunkulu angimeme ukuba abengaki ahlale esihlokweni solimi lami. Nginikwe leli thutshana lokuba umbhobho wokwedlulisa izwi lomemo elimema bonke abakhethiweyo. Amen. Sisendabeni-ke maNazaretha enkulu emhlabeni, indaba enkulu nasezulwini. Le ndaba ayifikanga nomuntu. Mhlambe ukube yayifike nomuntu nje ofana nami noma ofana nendoda emzalayo, ngabe kwahamba yaphela le ndaba yokuNazaretha noma indaba yale nkomo. Kodwa le ndaba yafika nomnikazi wayo ezemhlabeni evela emazulwini. Ma efika emhlabeni loNkulunkulu esihlangene ngaye lapha kule nkonzo yesabatha lasekuseni, wafikela endodeni yakaKhumalo ezweni lakaXeza phesheya kwentaba zonke. Le ndoda yayingamazi uNkulunkulu yona, futhi yayingakholwa. Kodwa yayilaphela nje abantu isebenzisa amakhambi esizulu. Kodwa ngoba yayisebenzisa amakhambi ahlambulukileyo, wakwazi uNkulunkulu ukufika kuyona ekulaleni kwayo. Wathi, mzazela, suka kule ndawo owakhe kuyo, ngoba ngiyovusa inkosi enonya esizweni sakaZulu eyobusa lesizwe ngegazi. Kanti wena mzazela okhaleni lakho uyozala umuntu, oyozala umuntu emhlabeni obizwa ngesikhonzi senhlupheko obeyisebenzisa kaJehova impilo yakhe yonke. Uthi-ke suka uyezweni lasentla. Le ndoda lelizwi yalalela, noma lo mbono wafika kuyona yawulalela. Yasiqoqa umndeni wayo, yaqoqa abantwana bayo. Kwasekuthi abantu ababekhona ezweni eyayisakhele, ababesebenza ngaphakathi komuzi besiza, okwakuthi makubanje umthakathi endaweni ifanele ajojwe. Bese le ndoda ngoba uNkulunkulu wayekhona kuyo, kwakuthi mase bevumelene bonke abantu baqeda ukuthi cha phela kajojwa hlonothina phanye kwesifayeni, besithi yona cha bengicela ukuba nimenze lokho, ngicela ninginike yena ayohlala kwamongcono asize mina ukunokuba nimbulale kabuhlungu kangaka. Uthi-ke waba
Yasibashiya-ke labo bantu kuleli yazwe lakaNontanda bathakathi. Base beshintsha abantu bakwaXeza umuzi kaMzazela kwangabakusaba kakhumalo base beqamba igama bathi le ndoda iyabathanda bathakathi ayifumbe kulabo. Kwase kuthiwa kwaNontanda bathakathi. Yasibashiya nalo muzi baphila nenkobe ezinye abashiya nabo yathatha abantwana bayo nonkosikazi yayisiwela yakhamba ngesikhala sakathulwane yayashona phansi enkolo zemhlophe kambambo yaqhamukela phezulu etabamhlophe ngaphansi yazokhamba ngesikhala sakangobese lapho yafika goba khona amadlangala ngoba izwe laliphumela yona lathi yezwe lasenhla. Kodwa letabamhlophe afika kuyona elapha ezweni lakithi ngaphesheya kwamakhosini wafike wagoba amadlangala wahlala isikhashana lapho ngoba kwakungakhulunywa ngaletabamhlophe eSolundi kwakhulunywa ngetabamhlophe le phezulu ezweni laseNhlezi. Wahamba wafika khona ezethule madodeni endawo efuna inxiwa la ngabeka khona umuzi ukuze aphile ngoba khona into uNkulunkulu ayibeka lapho ke nesizalweni sakhe eyoba nkulu emhlabeni. Le ndoda mangabe yaphile wahamba ngempela yayithola le ndodana uNkulunkulu ayethembise ngayo. Yakhula le ndodana yakhe kwafika isikhathi sokubiyosebenza. Kanti uNkulunkulu kulelizwe athi le ndoda iyokwakha kulo ingoba uyazi ukuthi lo shembe kufanele thina simbone ubuso nobuso sibike ukuhlupheka kwethu ingoba usewambeka endaweni yaseNtabazwe wambeka phakathi kwezibhalo ezikhona zonke emhlabeni wamenza yonke imbala yezibhalo ongayicabangi namathele kuye. Mangabe seyikhulile lensizwa uyayibiza uyise uthi mntanami ngiyafisa ukubuganwe. Umntakamayekisi uthi ngiyafisa ukubuganwe kodwa kangazi noma ikhona intombi oyibonile. Ithi lensizwa chaba wayesethi mntanami ikhona mina intombi engiyithandayo engiyakahadebe ezalo makhulukhulu bemfisa mntanami le ntombi ukuthi izovusa lo muzi ngoba ngiyibonile nemfundiso futhi iyaphila. Ithi ke le ndoda cha baba izwi lakho kaliphule bese ngehlela ngezansi mina. Wasethembisa ukuthi uyovuka kusasa aphikelele emzini kaHadebe. Uma efika emzini kaHadebe wawela umfulu baba omsazelo wayesethatha amatshali isithupha wafika wakhuleka ngawe esangweni yaphuma indoda yakwaNtuli wayesethi ibhungane bukela nazi inkomo zakho eshamata isithupha uyabuza ukuthi ukhuluma ngayiphi ingane uthi ngisho indodakazi yakho uSithela wayesebiza uSithela ngikhuluma ngoshembe malazana ngoba kuhle ukulandela into yazi ukuthi iqhamuka futhi yavela kanjani. Uma ngabe esebiza uSithela wafika phambi kwayise wakhothama esethi mntanami mukela nazi inkomo zami abantu laba bakwaShembe ngoba lelizwe lafika kuye uMzazela kwakuthi lapha afika khona ebikela abantu ukuthi waxoshwa yini ezweni lakaZulu besethi ngoba kwathiwa uyozala umuntu oyozala umsindisi oyothiwa uShembe kwagcina sekuphuma leli gama likaShembe wayeselibaleka ukuphuma. Abantu noma sebebona bethi kukaShembe lapha kodwa uShembe akafike emhlabeni ngokwenyama wayevele sekhona wabikezela uMzazela. Amen. Uma ngabe ebuza uSitha kuyise ukuthi baba bakwabani uthwisa bakwaShembe mntana kwasefika inyembezi uSithele wayesekhumbula izwe lakhuluma kuyena bengamantombazane bethezikuni ehlathini eneminyaka 16 elathi wena ngane kakade uzuyiphathe kahle ungangene esihlobongeni ngoba okhalweni lakho uyozala umuntu oyoba isikhonzi senhlupheko oyothiwa uShembe
afike emhlabeni futhi lesi sizwe sakaZulu afuna sisindise ngeke sisinde. Wayesephumbula lawo mazwi, wakhumbula nezwi okwathi betheza, wayesezwa iphunga elalilihle, elalimnandi, lehlukile emaphungeni ezinto ezikhona emhlabeni. Wayeselandela limdonsa leli phunga limfaka phakathi lehlathi, esigqilini sehlathi wayishiya ezinye intombi zitheza ithezele egopheni. Maye uyafika uyaqalaza, wayibona imbali ekhazimula ngaphezu kwezinye imbali ezikhona emhlabeni. Wayithanda le mbali ngokuyibuka, wayeseyipha laselithi izwi sitheya ithathe le mbali ifake emlonyeni, ngoba mawube wahamba nawo wayaleza intombi niyofike nibangisane ngayo besifa engafiki umsindisi. Wayeseyithathe ibeke olimini lakhe, lithi izwi mayeseyibekile olimini emlonyeni wayeseyigwina laselithi yazi ukuthi lokhu kukudla bekungayona imbali kodwa bewushembe, bewumoya oyingcwele oyokuletha emhlabeni sewubethe inyama. Ngubeka kube ngoba ngifuna uzala ushembe ozoba inyama, uzophila ushembe owumoya. Wakhumbula lawo mazwi wayesethi, Baba wena uyabathanda yini laba bantu bakashembe? Ithi le ndoda, yebo mntanami ngiyabathanda. Wayesethi, kulungile Baba, ma ubathanda wena nami ngiyabathanda. Yasiyagana le ntombi. Ngabe igana le ntombi emzini wakhumalo, uNkulunkulu wayibusisa ngabantwana abalishumi. Kodwa bonke laba bantwana wayebethe ngathi sekhasa lo mntwana ahlatshwe ikhanda adlule emhlabeni. Wathi kwafika esikhathini sokuzala kababa mkhulu wesithathu, thema yezelwe wakhula naye njengengane zonke, kwathi naye sethatha unyawo elibeka wahlabeka wedlule emhlabeni. Laphinda labhoza imfela imnyama emzini kamayekisa, abangazi ukuthi kwenze njani. Ilapho umayekisa athatha khona isinqumo sokuthi behambe beye kuKhoza, umfoko amahlobo wayenyanga elapha abantu ezangoba ukuthi beyobheka ukuthi konakelephi. Uma efika uKhoza umfoko amahlobo uyababuza uthi, hawu mayekisa, nawe mntana kaDebe, nabukela nikhathazekile yini, nikhathazwe yini emoyeni? Bathi, mfowethu Ntombela, senganjelwe umntwana wami owesithathu lona, mabe besakhaseke uyahlabeka phathi ikhanda hambe emhlabeni. Besithi asizoza ukuthi kanti konakelephi. Ithi le ndoda, hawu yazi njengoba ngifika ngizobika mina ngibona kufanele ngijabule. Uthi ulona umayekisa ngani mfoko amahlobo, uthi uyabona njengoba nizosuka lapha niye ekhaya, uzothi uma ufika ekhaya uzohlangana nabafana belusa inkomo, bazobe bezokubikela ngenkabi yakhe emhlophe ibimpheko edwala ibheke ezansi evele kashayeka edwaleni yafa. Uthi-ke lona kusho ukuthini lokho? Uthi uyabona njengoba umntana wakhe lele emseleni amadoda elungisile iba lakhe, usahambile ubizwe ezulwini uyabuya, le nkomo okuyiyona esifile uthi bekuthenga umphefumulo wakhe ushembe, ngoba ushembe akafi. Uthi le nkomo emhlophe efileyo iyona nkomo leyo ezomqinisa emhlabeni, okuthi noma lo msebenzi awubizele uNkulunkulu esewenza uyogcotshwa ngenkomo emhlophe, ngoba iyona emele umphefumulo kaShembe wasesiswini. Habatshazwa Baba
Ngoba bathi mabefika nje masegijima abafana sebezokhuluma indaba yenkabi yakhe umayelisa ayethanda kakhulu eyavele yazimuka nje phezu kwedwala yafa yaphelela lapho. Bathi besamangazwe lokho mama Hadebe wathi uyangena endlini wabona indwangu eyayibhoza umzimba inyakazi. Wayesetshela abantu ukuthi akabebe kancane nokuqhubeka neliba engathi khona okwenzakalayo. Wathi mayephela indwangu wayesevuka uphombela isitimela samampondo wahlala ngezinqa wayesethi mama ngicela ukuphuzisa amanzi. Amen. Akaze unenazi ukuthi kufanele enze njani wadideka. Wawaphinda kathathu. Wayesephuzisa unina amanzi wayesukuma waphumela emnyango bethuka bonke abantu endlini ngesimanga sengane eyabuye ebufeni. Wakhulala eNazaretha ngeke ngabala konke okwenzeke eTabazo. Kodwa ngifisa ukubala esuke eTabazo babamkhulu ukuthi emva kwakhe mawakhe uMahadebe wathola abanye abantwana abawu7. Kodwa bonke laba bantwana abawu7 bedlule emhlabeni bedlula ngokufa okufanayo wathatha abanye wagcina sele yedwa babamkhulu. Maye sekhulile neminyaka ewu26 esebenza eplazini likaConrad. Othuma wakhe mntanami uyoganwa nini uyababona abanye abafana beminye imizi bayaganwa. Kanti wena uyoganwa nini? Akaze ayilalela leyo nto babamkhulu ngoba uNkulunkulu wayephika kuye wayemtshelile ukuthi angaganwa angangeni esihlokweni. Kodwa ngoba wayesabisi lomzali wakhe wathi legama wamthatha uNomaloyo unkosikazi wakhe omdala oqala. Waphinda futhi wathatha omunye wesibili uMasigasa wathatha omunye wesithathu uMangweni. Mangabe seganiwe esotela nje emabandleni elibandla loNazaretha angakaphili. Wayevame ukuya ebandleni lama-American Board. Kwathi lelinye ilanga ebuya umfundisi uShembe wayeseGoli evame ukuya kuyena ngoba kwakuyilona bandla lelo likamoya nelazibhabhadisa emanzini. Maye buya khona usefikile ekhaya usethatha injomane yakhe ihashi usethathe ehambe ayolula imsipho emaqeleni. Kodwa wathi mayehamba ngaleli hashi lakhe wabona selima mangabe lima wayesethuka ukuthi awu ngoba kukhona utho nje phambi kwalo nimiswa yini kwasekhuluma izwi. Nathi Shembe leli hashi njengoba ulibona lima nje nimiswa yini. Ngakhuluma nawe Shembe ngathi ungaganwa ngawulalelanga wakehlula. Uthi-ke namhlanje nakwazi lokhu lezo yaphile akuseyona indlu yakho sekuyindlu kaJehova. Senoba yiva kulo ngiphinde kube isibangulo kuyo. Uthi namhlanje mina nawe Shembe sesizitha usho uShembe kamoya usho uShembe wenyama. Uthi sesizitha kodwa ubutha bami nawe buyophela mzukwane wafika kule ndawo yaseMpumalanga engubizele ukuthi
siyohlangana kuyo ngoba mina nawe shembe siyithe yodwa kodwa ngiyofika kuwe nawe ufike kimi mzukwane sahlangana le ndawo ekukhombisalo ayawazi amaNazaretha umlando kababamkhulu eNtabazo wafela abantwana bakhe kwenzeka inkinga ngenxa kaNkulunkulu ushembe wayemfuna ukuba behlangane ngoba bayithe yodwa ingakho azathatha isinqumo sokuthi wathi mayethu uSheha abahambe bemampondweni wathi yena cha ngeke aye emampondweni izwe limbizayo limbize eMpumalanga ukuba aye kwaZulu wafika ubabamkhulu efika kuleli izwe lakithi wakhamka ngesikhala salapha koKokstedi wafikela lapha emsizini emakotishini ngo-1910 efike umuntu ababengaluzwa kahlulini lakhe babembiza ngabasuthu abanye ngoba ekhamlezweni lasenhla bagcina sebethi abantu ushembe umsuthu kwakuthi noma ephuma nabantu emakotishini bengemuzwa kodwa basebethi ngelinye ilanga ukhona umuntu ongakwazi ukumuzwa ozazini beningi bathi uJohn ngafanele basebelanda yena wayesekhuluma naye uyamchazela ukuthi ufuna indawo eyintaba ukuthi ayihlangakazi uJehova umbizile uthi bayohlangana khona uthi uJohn ngafanele hayi khona leyo ndaba siyayazi kodwa liye libuya ngoba esukigibele khona ibuya umuntu oyekhona kabuyi kunezilwane eziyingozi uthi ushembe uma lona ngibizileyo enguye lolo wakhuluma nami ngineminyaka emithathu lento okhuluma ngayo ngeke yenzeke ngiyogibela kule ndaba mina ngiphinde kuyo ngampela wahamba isikhathi eNazaretha ubabamkhulu ehlala emsizini emakotishini ehambe eshumayela leli ivangeli abuye ahlale emakotishini kodwa kwaze kwafika isikhathi sokuba afuna indawo lena ayithola ePhakameni esakhumuzwa sePhakameni owakhiwe wobhada wasephahlekwa ngodaka ngoba babamkhulu lokho afika lapha emhlabeni ushemba akazamuse manje njengoba namhlanje ushemba akabusi yonke lento yayidonsa ushembe edonswa isibilo samakhosi oswela lapha kwaZulu ayehambile emhlabeni awangangene ezulwini amanye isizwe sangoba sebedengane efuna umgezi owayengabageza abathule nemkhonto abafabelwa ngoba phesha kwethu nabengasathanda ukulwa kodwa wayengekho engabageze engakafiki ushembe emhlabeni ethi-ke inkosi yamaNazaretha ubabamkhulu esendaweni yaseNtabazwe ekhuluma noNkulunkulu wakho efike kuye uthi njengoba ngithi le ndlovu uyakhilisa indlu kaJehova uthi yabe seyithi le ndoda shembe ngikulethela isibusiso lesi sibusiso ngikulethela abantwana yayiphethe abantwana ababili yathi bayofika ngokushiyana ngonyaka laba bantwana yathi uNkulunkulu amakhosikazi akhe amabili lona wesibili nalona wesithathu lona wokuqala ozalwa nomkhubela kwakaSigasa wathi lona wesibili ozalwa uMagadeni kaNgwenya wathi bayozala ingane eziyokuba amaNazaretha woyibhabhatisa mzukwane kade izalwa woyibhabhatisa ngelanga ezalwe ngalo kuze kugcwaliseke ukuthi ingamaNazaretha uthi-ke uma eqhubeka besethi lo muntu kuyothe ensukwini zokuhamba kwakho mhlawumbe yedwa wazi insuku zokushintsha kwakhe ibhantshi uNyazi lwezulu phambi kwethu nje luyazi ukuthi ngonyaka othile ngelanga ethile ngiyobhuduka phambi kwamaNazaretha kuye senembethe inyama futhi liyayazi nemihla yethu ukuphila emhlabeni ukuthi siyohamba uthi yayisithi le ndoda yakhipha ngapha esokhoza yakhipha umntwana opofo omuhle ohlabayo namehla akhe mawabuka yayisithi igama lakhe lona uyozalwa uMangwenya kuyothiwa usibambani wathi ensukwini zokuhamba kwakho uyokhazimula njengelanga emhlabeni amaNazaretha ayokuza kuye mawungasekho
wasethi emva kwakhe kuyovela inyanga yezulu. Uthi wayesekhipha ngapha esandleni sokhohlo lomuntu. Wayesethi nangu lo mntwana ephuma. Wathi igama lakhe kuyoba uSibanibani. Wathi-ke udumo lwakho Shembe liyovela kulo mntwana wesibili inyanga yezulu. Iyona yokhanya iphakame phakathi kwezidalwa zonke zomkhathi. Iyokhanya phezu kwenkanyezi, ikhanye phezu kwamafi, ikhanye naphezu kwelanga. Wathi le nkolo naloku uNazaretha akusokufa ngoba lona uyena oseyokwenza uNazaretha ukuthuma umhlaba wonke. Uze lethi lo mntwana ekhomba ilanga lamalanga uthi uyoganwa azala abantwana abaningi kakhulu, kodwa abantwana ayobazala bayobe benonya benenhliziyeli kuyobe bengamadimoni, bayokukhipha lo Shembe emzini wasephakameni. Uthi bayokukhipha ekhambeni kayise. Uze umsize uma bemkhipha lona abantu ayobe nabo emzini wasephakameni esephume emzini omusha, abofike lapha ayokwakha khona, akhombe khona indawo yokubhabhadiswa, bebe ngabantu bokuqala bayobhajadiswa bengene emanzini, ukuze le ngilolo salowo muzi ayowakha iyobalobi bemukele, ngoba uma bengabhajadiswanga egameni lakhe kuyohamba phambe bethi uma bekhuluma noma bexoxa bethi sikhumbule ekuphakameni kwakuwukuthi kwamanjena, kodwa iningi labo bayofa sebehlubukile kulowo muzi omusha ngoba ababhajadiselwanga kubo. Indaba kaShembe maNazaretha indaba ephuni nesindapho. Sengathi nathi lo uNkulunkulu okhona uNyazi bezulu ubengasazi amagama ethu awalobe encwadini yakhe yokuphila, ukuze uma kwenzeka sifikelwa isikhathi sokuhamba emhlabeni kuthi mathiwa ezulwini kufika uSibanibani kutholakala ukuthi uShembe osemhlabeni uyasazi, ngoba uma engasazi uShembe osemhlabeni nasezulwini ngeke singene. Ngelinye ilanga inkosi yamaNazaretha, ilanga lokukhanya, ilanga lama-Afrika, kwakuneminyaka emingakanani ubabamkhulu alishintsha ibhanti iqhamuka ezweni lakithi phesheya kothukela emzini wasemakhosini, qhamuka phezulu nemoti yehla ishona phansi ekwalini ize lapha ngaseshowe, yayize emzini wasephakameni. Kunayinqoba laphayana kunomhosha, bayasebenza abantu emaplazini lomlungu. Iyedlula inkosi yamaNazaretha ihamba nodlangiso kokuyena wayedrayivela. Bathi uma bedlula lephe komfula, uma udlula nasi isitolo lesikweyamle yakho, ngayisithi inkosi kudrayiva akakebuyele emumva kancane, kukhona umuntu okhalayo laphayana eduze nomfula ezansi. Wayesehlehla udrayiva eseyipaka imoto, yasethi inkosi yamaNazaretha yangena esimobeni, yathi akasale emotweni nabantu bengamlandeli izohamba yodwa. Yayisingena esimobeni isikhathi eside. Uma ifika esimobeni yayisishona ngasemfuleni, yafika inkosi ithi yafika thola umntwana. Lo mntwana wayeneminyaka emibili, ehleli nyawo zakhe ilengele emfuleni, umfula ugcwele kade linethi izulu ngayizolo. Hleli lo mntwana inyawo ilengele emfuleni. Yethi yayisimthatha lo mntwana, yathi ubani igama lakho, kwathola umthakalazi igama lakhe. Yathi ubekwe yini lapha, uthi lo mntwana mbekwe umama izolo. Umhlaba njengoba lini izulu kusukela izolo kuze banamhlanje ekuseni uhleli lapha, uthi lo mntwana yebo. Yayisimthatha inkosi yamaNazaretha, yabuya naye lo mntwana, yenza ukudrayiva udlangisa, yamgoma inkosi, yayisithi nangu lo muntu ebengikhuluma ngaye ukuthi uyakhala ngasemfuleni. Wayesethi le ngane unina wayo usebenza lapha emobeni, wayikhulelwa le ngane wayizala, kwangaziwa kubo. Sekushaya isikhathi manje sokuthi agoduke emakhaya, useyayilahla le ngane ngoba ngafuna
okwazi ukuthi wathola ingane ekhambile. Uthi-ke le ngane ngizoyithatha kusukela namhlanje umntanami. Ngizodlula emzini waseJudiya ilapho azohlala khona akhulele khona. Base bedlula emzini waseJudiya wayesefike emniko ababehlala eJudiya. Wayesethi ngicela ningiphathele lo mntwana wami. Nimfundisele yona yonke imfundiso yasephakameni. Makukhona enidingayo oqondene naye niyakungithinta. Nise ephakameni ngiyoza kuye ngimenzele okufanele enziwe khona. Nize nimfunele nesikolo. Wayesethi-ke igama engimnika lona ibili. Wathi ngibeleweni ngoba ngimthole ehlele emaweni omfula. Wayesehamba ubaba wayesebuyele ephakameni. Wayehlala ephakameni azwakale sekhuluma ethi phungula umntanami ngibeleweni athathe imoto ashone khona emzini waseJudiya yokubhekela impahla abanike ahlale naye ambuze impilo aphile bese emkhona amthatha amshiye bese ahambe phile ephakameni. Unyaka wayehlala hamba yobheka lo mntwana. Kodwa ithi inkosi yamaNazaretha iphekwe etabo omhlangano inhlangakazi. Ithi ngelinye ilanga ngasuka ephakameni ngithi lobheka umntanami emzini waseJudiya. Mafika eJudiya ngafika o-anti ngababuza ngathi uphulwe yibani. Ithi bangikhohlisa ngoba betshela ukuthi angiboni bathakele kuyotheza. Ethi ngahlala lashoni la ngimlindile ukuthi uzobuya. Kodwa kaza aqhamuka ngababuza ukuthi uyotheza onjani lokho angabuyi. Bathi asazi baba kodwa uhambe ekuseni uyotheza. Ithi yasithi kulungile seniyahamba ngibuyele ephakameni. Angomtshela uma efika ukuthi bengifikile ngizombona. Ma kwenzekile siyobonana. Ma kwenzekile mhlawumbe ngesalonana naye. Yayisishaya imoto yaphuma yabuyela ephakameni. Ethi iphekwe etaba yomhlangano. Ethi maNazaretha kade ngihambile ngoba kusukela ngalolo langa umoya wami awutholanga ukuphumula ngalomntana ukuthi wayaphi. Ethi ngazula emhlabeni ngomoya ngimfuna ngaze ngamthola. Ngahamba ngaye ezulwini nakho ezulwini angimtholanga. Ethi ngaye emajele ngaye ehogweni nakhona ngimtholanga. Uthi kodwa bathi sengihleli abangijulile. Ngase ngimuzwa ekhala endaweni yombhobho kaShimula lapha kuphuma khona intuthu. Ethi ngase ngusika lo Shimula ngavula ibhombe iwindi. Ngase ngibuza ukuthi ubani wena okhala lapha. Wayesethi mina baba umntanakho ngibeleweni. Ethi Nkosi ubekwa yini lapha mntana ngoba wena umntwana wasephakameni kwakufanele mawudlulile emhlabeni uhambe ezulwini. Uthi-ke phuma mntanami le ndawo kuyo. Uthi lo mntwana baba ngikwazi ukuphuma ngoba ubhobhele umqalo wendlela okuyena ngathi mangihambe emhlabeni wayesethi angihlale lapha ngilinda abantu abangifake esonweni kuzothetha leli cala. Mzukwane wangena bona lo Shimula loba yilona langa engikhululwa ngalo. Uthi ushembe kanti kwenzakalani? Uthi baba ngihlalile emzini waseJudiya. Ngakhula nami njengentombi amakhosazana. Kwafika isikhathi kwanensizwa ehlale basiyotheza imlandeli imkhohlise. Lensizwa yaze yangehlula ngamazwi ngase ngiqoma. Uthi sembatha nayo khona lapho kanti ngebhathi ngizophulelwa. Babona kanti ukuthi ngiphulelwe. Base bethi ubaba wekho udonaka kabi wena. Make wakubona nje lokushaya kulale. Kungcono lento senza icebo lokuthi uyikhiphe. Uthi-ke ngabe sebengisiza sasikhipha isisu. Kodwa ngathi mangisikhipha ngedlula kanye nengane yami emhlabeni. Base bemthatha beyongcwaba Nkosi. Ma ufika wena babekhaya uthi uyambuza bathi ngiyotheza kanti bayazi ukuthi sengaba semathuneni. Isithi-ke inkosi yamaNazaretha kusukela namhlanje ngiyadabuka namakhosikazi avuna iy'ngane zabo bayikhipha isisu. Ngoba mina Shemba sekubonana nawe emhlabeni futhi ngeke sibonane kwesizayo. Kwaba yilona langa lapho uNkulunkulu
aqamba khona ingoma ethi yini wegibele wentombi yomNazaretha buya izoshona la uzongena enqabeni ngoba ephuma ngomntanakho wakhohlisa wonqanti bathi akakhipha isifiso wayeseyafa. Manazaretha ushembe ngeke umkhohlise futhi ayikho into yenzayo ushembe angayiboni nangayazi yonke into ushembe uyayazi. uNyazi lwezulu lapha eplazini belabamba omunye wokuhleba wodadewethu wayekhonza lapha ekhaya lodadewethu ngesikhathi senyanga yezulu. Uyahlupha-ke ma uzokhonza ushembe wefa kunoshembe womphefumulo. Ngoba ushembe wefa uzofika kuzomkhonza angakuniki ifa laseNazaretha ukuthi wena uzogwilika uma usuyiNazaretha. Mhlawumbe awungizwa ngithi ma ngithi kuyahlupha ukhonza ushembe wefa uzohlupha ma uzoya wena eNazaretha ngoba wazi ukuthi ma usuyiNazaretha uzoba isigwili. Sothi ma unikela kushembe cela imoto uyithole ucela umsebenzi uyithole ngoba ma ungasayitholi lezi zinto uzothi ushembe aye enkulu bese ubuyele emuva. Wawezanga kushembe womphefumulo wawuze kushembe wamafa. Nale ntombazane yahlala emzini wasebuhleni yabona abantu bekubuka bephumelela yona ayiphumeleli yayisiyeka athi ayikho lento yakashembe yabuyela emuva yayinkosaza yabuyela emuva yayosindiswa. Ithe kusindiseni kwayo yaseyithandana nensizwa yakhulelwa. Mayikhulelwe athi nina mntanami bazothini enkonzweni mina nesikhundla esontweni ileyo nto eshaya abantu nalapha eNazaretha basaba abantu abasaba uNkulunkulu. Uyabona nje indoda mayintshontsha iy'nkomo zabantu ayinandaba noshembe njengoba uyibona ihamba ngomnyama nje ingoba ayinandaba noshembe ayisaba ushembe isaba abantu ukuthi mayiye emini yoyilanda bazoyibona ngcono iye ngomnyama. Ma ngabe umntwana ekhulelwa wayeseyasikhipha isisu ma esesikhiphile wayesefika ushembe kuyena inyanga yezulu ufuna intethelelo yathi siyodibana phekwentaba iKhenani. Luthi uNyazi lwezulu njengoba ngilapha eNazaretha emlazi ngize kuleyo ntombazane lafike le duty eyafike yayibika yalembuzi yokwenza ihlambo lomuntu omthathileyo uzowathola amandla ukuthi lento afuna umenza yona besiyenzeka. Manje mina-ke phuthumani liyovimba ihlambo lingenziwa ngoba ukufa kwembuzi ungena kwesipilile ekhanda lale ntombazane bese iphenduka lomkhumbi abafuna ukuyenza wona. Ngamthatha udadewethu ngamhlanganisa nabashumayeli ngabiza obaba emlazi ngathi ngenhlango ukhuluma kahle ilanga loshona nabo baba la ngezansi nabashumayeli sehlelela ngezansi bona unendlela ekona lolu daba walubeka udadewethu bonke bathi hayi lunzima kakhulu kodwa ngoba umtshengise umuntu ngcono othatha ngeke silungile. Uthi lelo sisi lo muntu ofikile la ngimasi kodwa ungathola ngiyabona ngamthopha. Uthe awasho ukuthi uma senizohamba lolu hambo abantu abayobe bezolihamba engahambi umuntu ongabhinqile ukuya kulolu hambo. Wesibili engayi umuntu ongayanga ehlathini lolu hambo ngoba ngeke abuye. Hayi sabe sesiqoqana nezinsizwa kubafowethu ubaba wayesemzini mkhulu ngiyakhumbula mhlangano wasemzini mkhulu eNazaretha. Asambeni sahlangana nezinsizwa salinda insuku eziwu7 sahlala edokodweni lami sasiphila ngamanzi kuphela. Standards 12, standards 4, standards 9, standards 6 sasu-15 wenzizwa siphila ngamanzi kuphela amaNazaretha kwakungangeni ukudla emlonyeni ngoba bathi asingazi ngisho uswidi.
Sasiphuza amanzi phela sathi masifike ezimphuthu sesiyobika baba sesiyabona ngathi nje ngiqhamuka wasefikile naNkosi amakhosi wasejoza lapha wathi uyabona ngingakasho lokuthi siyaphi siyokwenzana wathi uyabona le ngane niyakuyo uPretty wakaduma wathi lesi sami isandla uPretty angidlulanga kuso wathi akakafi ushunyazi lwezulu 2015 lathi akakafi uPretty ukuba usefile ebezodlula lesami isandla bese ngimnika uphiwo kuYesu lathi ke lalela funa amafutha lapha bese ukha amanzi ungayi bashumayeli uyokhala nasevele busisiwe ukha amanzi usenawo kini umfakele intenza wayekhona lapho asemphuthuma akha amanzi ngo2 litha ngabuya novaselina laselufaka umunwe lafaka amanzi laselithi manifika kulo muzi kwakaduma umthandazo ka12 anohamba nowenzele ethuneni lakhe nifike lilikaki ithuna wathi mani yakulo wonke umuntu eyohamba naye ethuneni wothatha amafutha agcobe lapha emashiyeni naseyinyaweni bese niphuza lamanzi bese niyahamba ongayenzile lento angaye ethuneni angifuni ukufelwa abantu phela lento sasa sahamba nensizwa uNkulunkulu uNyazi lwezulu luyisimanga safuna imoto engathi sathola iveni ngoba sibaningi noma ifekisa sazi sayithola kodwa Manazaretha sakhuluma nensizwa kaNgqongo inesprint insizwa kaNgqongo isprint asilayisha abantu engicabanga abawu4 kodwa mzukwane siya lapha nasangena sonke kwisprint aso15 mase sifikile sesiyabafonela ngoba indlela siyazi khuluma ngabantu mina abangamazi ushembe abayizangoma bonke abantu bakhona ngisho ingane yakho isangoma safonela uma wakhona kwaphuma yena wazohlangabeza ehamba nendodana yakhe ngoba wasekhwalele sathi abangene umuntu esangena sawu17 kwisprint sase samba elokho ekhomba indlela kwathi mase siya ngakulo muzi wasethi bantu abami indlela msayiboni usho umgwaqo sawubona bantu abamgwaqo wehle emotweni wayophutha ngezandla ekhanyiselwa ngemoto ethi kodwa sijwayele ukuhamba lapha masika kusukela ngo6 saze sangena khona ngo10 umuzi ukanjenganali ithempeli inkinga indlela yakho masiyiboni sathi lapho sesingene sasesiwenza umthandazo lona ulala sawenza sawuqeda kwasuka insizwa kaSifisi engasemzimkhulu yathi sayophitha amanzi mayithi yophitha amanzi isiyabuya endlini isithi ngicela ukubuza umndeni walapha kaDuma ngabe bonke abantu bomndeni walapha ekhaya bakhona lapha endlini bathi bona yebo wathi ayangiphelele bathi bona siphelele bathi angiphelele wathi khona udadewethu omi lapha emva kwendlu ogqoka isiketi sejini esinevi nesikipha esiphiki nophaka abayelo ubani lowo basebethi ubuye lona elize ngayo Manazaretha bathuyeke lona uPretty ingane zakhe lezembili umfana nentombazane eniyibona sase singene enkonzweni sasithi mndeni waDuma ngicela sibe semlindelweni ake sibe semlindelweni manje simthathe uPretty ngokamoya simbeke emsamo womuntu oshonile zokwenza inkonzo yakhe yokuhamba emhlabeni kabusha ake isilandise uPretty wahamba kanjani emhlabeni umuntu wakhe batabami mina umuntu wakhe ngilamana loyise uthi lengane uyise wayizale entombini egoli esebenze egoli wayenzela izinto wayithatha wabuya naye ekhaya yafike yahlala nonina omncane wayo unina omncane nomama omngane naye osonta lapha kunina owumkhokheli lo mama bese ba omunye oyisiyoni lapha endaweni yasemalikazi eThekwini ihlale yahlala lengane wathi unina uyikhulumele nomngane wakhe osemalikazi wayitholela umsebenzi emajadini eDurban ukuba uyosebenza khona ngaphela-ke nathi sayikhulula ngoba umfowethu akasekho usuhambe emhlabeni sayikhulula yahamba kwakumsombuluko yasebenza kwakulesibili yasebenza ngolwesithathu kwangena ucingo olwasuka kunganqanayo wathi kuthiwa uPretty uyagula kulo mzi ahlala kona eThekwini uPretty likhanda libi nje kakhulu
sathi kulungile abamgibeza buye. Uthi kwathi ngo-9 ekuseni basifonela futhi lo muntu. Wathi hayi umndeni kaDuma, shuthi uNkulunkulu akavumanga, uPretty usedlulile emhlabeni. Uthi sathi sadunyelwa amakhanda zama ukuhlanganisa zokwenza njani, wafona lo muntu ngo-1 sazama indaba yemoto yokuzakela, wathi phuthumani isidumbu sakhe sesikanuka. Waseqala sasola kodwa sakusolile ngayindaba. Uthi-ke wathathwa wasiwa kaThathe eThekwini. Kwahamba isikhathi sokuthi uzofihlwa. Sasesicela ukuthi bemshintshe bemuse emakhazeni angale angakithi eXhopho. Bafike bamfake emakhazeni aseXhopho kaThathe. Sathi kumele insizwa yakuthi ayilandwe wayesethi umamncane wakhe ngoba uPretty ebeselandele eNazaretha noma ibhokisi ngangalisebenzisana umfake ehlakeni imigwaqo ngengubo nibuye naye akunankinga. Uthi ngampela nabamakhaza benza njalo. Uthi kodwa uma sifika emakhazeni uthi umnikazi wamakhaza mndeni kaDuma khona into eyinkinga ngalo sisi emfise ngathi bengayibheka ngaphambi kokuthi nimbeke. Abantu okuyibona abawasha idumbu la bathi babageza konke abantu bebafaka emashalofini imizimba bebhekise phezulu. Kodwa yena uma befika ekuseni bafika njalo elemisise ephike phansi. Uthi-ke sabonga samthatha saphuma naye samfaka kwihese. Yedlula ngasegaraji ihese eXhopho. Usathi madlula kancane igaraji. Uthi mina mfowethu engangihleli nesidumbu sadadewethu uDriver yedwa ngaphambili. Uthi sasikwasekuphuma iziphakathi lapha emotweni. Lathi kamfile njalo mina ngiyaphila. Uthi ngaqale ukuthi ikhulumaphi. Uthi ngabuya ngayinaka lento yahamba imoto. Uthi kwathi imoto mayijikijika ebheka namgwaqo emzito khona owelayo eThekwini. Uthi athatha ijika elehlanzeni lapha esakhe khona. Uthi yasivuleka ihese ngemuva sarona isidumbu sasawela emgwaqeni. Ingubo zasala phakathi emotweni. Uthi kwakhala amahuthe imonto ngoba uDriver akaboni nami ngamisa akaboni. UDriver isidumbu sesishiba emgwaqeni. Yasehla imoto yokuphela esidunjini. Uthi ngehla lo Driver wehla ngathi ngiyamthatha. Uthi avuke lo muntu ahlale ngezinqa. Bese ngifelisa. Uthi ngamdedela waphinde walala. Uthi ngaphinda athi ngiyambamba kwavele kwawuyena ombamba lapha entanyeni. Uthi ngamqukula ngamthatha ngifake emthweni samgoqa ngengubo sahamba sayikhaya. Uthi masifike ekhaya ngabiza u-anti ngamtshela wabiza umndeni ngawutshela wathi umamncane ayisuka ayikho leyo. Uthi wangcwatsha udadewethu. Uthi engcwatshiwe ngelanga angcwatshwa ngalo lo sisi babuKhoza okuyena ofike kuwena eThekwini wazokhuluma nawe wayegula esibhedlela eDingthini. Kwathi kuhlukana umndeni lapha ekhaya wafika ke nesibhedlela eDingthini ethwele itshe ekhanda. Uthi wathi uyamshaya ebhedeni wagcuma lona washona lena wawushaya umbhede wafahlazeka esibhedlela wathi akubone esibhedijima bathi yini kwenze njani. Wathi uPretty bathi uphi wathi ade ngene lapha ubethu uzombulala ngale ngoba uthi abathini ngana bakhe ekhaya uthi mina ngathi uthi lo ungamncane. Utheni ushembe akudlulanga lapha kwesizwe. Wathi yambani niyokwenza inkonzo ethuneni lakhe nilikake. Wathi leyo bawufakazi ukuthi uPretty akekho ethuneni kuyophumila ngabi lomlilo eliyobe likhaliswa kwengane kuyobe kuphuma isilwane esangcwatshwa abantu bakaDuma ngoba ethu bangcwaba uPretty kanti bangcwaba isilwane. Ngaphela laphuma lelo langabi lasuka la lahamba lohlala emfuleni umzimkhulu. Mase siqedile inkonzo yakhe kwangena uthingo lwaselithi mndeni wakaDuma hlanganani nonke nezinhlambuluko umuntu nomuntu akhiphe 10 bese lithola inkukhu ezimbili nihlambuluke ukuthi le ngane yafelani yayibulawela njengoba nifuna ukuthola ngayo ngoba kunjani. Wayesethi ushembe usewuqedile wakhe umsebenzi bezowenza la ekhaya bezolanda uPretty kaphansi uthula wasuka khona. Sase siphuma nensizwe ekuseni sabuyela eThekwini umndeni awuvumi ukuhlambuluka umuntu ophethe ingqikithi umamncane. Sahamba eNazaretha lolu daba laseXhopho iminyaka 2 sithi sethe
hlale fone tshwana uPretty kade semzini waSipambani niyafuneka maNazaretha siqashe imoto sishone khona ngoLwesihlanu siyothandaza aqhamuka uPretty khona lapho bakwanzima khona esathi sile kanti bonakala amakhelwane kwafika inkosi hawu kwafika ushembe uthi ushembe ubabamkhulu amakhosi asephakameni niwazi ngamehlo womahlanu wafika ubabamkhulu sesingene siyamlandela lo mntwana sizama ukumbamba phela ngenhliziyo ngoba masiyambona nawe siyaxoxa futhi nawe inkinga nje maye kwasihlathela sibhekise emhlana sisabe sambona kodwa maye bheke ngapha siyambona hayi sesithi nensizwayo akakutho balandelwa phuma ngewindi kamakhelwane sampupha sibhinqile untambama siphethe isigubhu ney'mbongo yayinzima leya ntombazane usisi sampupha sangena ehlathini sathi masingena ehlathini kwakoshayo leveni sihambe ehlathini sigubhu umuntu sifuna buye ekhaya sahlangana nofuthi olungaka sathi masabhinjwe lolu futhi nobani umangele kulolu futhi olungaka liqhamulaphi kwaphana ihlathi lonke kwaqhamuka abantu bephethe igetekete abangaka abantu begqoke iNazaretha bathi laba abantu umahlabelela nabo bayahlabelela bathi laba abantu hayi nina kamsazi thina siyanazi thina simkhovu egadele ngane nifuna futhi ngeke nithobe ngoba umama wethu njengoba nisibona sigqoke iNazaretha waphathisa umngane wakhe kamakhelwane ukuthi amthengele uNazaretha esontweni leni wathi uthengele ingane yakhe kanti ufuna ukubona ukuthi iNazaretha ithungwa kanjani yenziwa njani ithi umama wasithengele iNazaretha thina sidla amafutha kaShembe sigeza ngamanzi kaShembe sigqoke iNazaretha azikho isihlabelele nithi masihlabela singasihlabeleli ingakho kunzima ukuthi nimthole wathi ngakho kunzima ukuthi nimthole ilapho owathi simile singasazi sezumsindo webhuzu lesitimela owawuqhamuka sambe shaya ibhudi lesitimela sathi masiphenduka phakathi ehlathini sibona isitimela siyeza kodwa ujaja wuphi saza lesi sitimela sayisafike sama lapha eduze lethu wethu babamkhulu egomjingo omnyama efakumhelano oyinethi wathi bantu abamuhambo lwelisenzima kodwa funa ukuthandaza nokubekezela wathi qhubekani bayekeni lapha bazobona thina boshembe saqhubeka nohambo sangena ehlathini kwathi ngopastoralo kanti siqeda umthandazo ka-12 kwaqhamuka ilanga lamalanga lathi uzange saba lasihola lasisa lapha khona lapho esafika khona emgedeni wezalutshani mawuvula lo mgede phansi kunendlu karange ehlala imkhovu yodwa kunabantu inqwaba bakuleya ndawo kwazi ukuthi bafa kanti bahlala kuleya imndeni yabo yanqwaba kanti inqwaba iy'lwane bona bayaphinda bayimkhovu lapho sasihamba namakhosi onke omahlanu obaba behamba ngapha thina sihamba ngapha owathi ngo-4 sekufanele sibuyele emuva lathi uthi ngobuyelana emuva abantu ababendini niyokwenza umthandazo ka-4 ayisephela amakhosi sathi siyaphuma ehlathini akusaphumeki ehlathini nazi ilwane seyivimbile akusedlulutho waseukhona ngisho umuthi wathi umungu ngithi mani ngiphuca uPretty nithi akube yini mama ngoba ngimama yongibulala wathi mama ngigade uPretty sahlabelela ngabona isimangaliso ney'nsizwe sasihamba nazo kwehla abantu ezulwini ababegqoke iNazaretha emide owawubona unyawo uyena ngoba ephezulu make waphansi awubona ngisho unyawo lakhe lutho uThixo bantu abami laba abantu ebehlisayo abantu engingabazi futhi akusobe nababona lathi kodwa ibona bazomthatha bemfake emzini wakwaDuma behla bamangaphi ulayini laba bantu behla bamangaphi ulayini laba bantu laseluthi uThixo ngenani phakathi kwabo nambe phakathi wawuthi wena usegeleni mawudlula kona anyamalale udlule kuyena anyamalale udlule kona anyamalale saze sangena
sangena esangweni lakaduma masisi yaphendwa akusekho noyedwa lafika ukuthi ngimthandazeli kanani lathi bengimlethele inhlasuthi yasezulu nokuyiyona ekulanda nasesigodini sosizi mawenze kahle ebusweni kaShayela mawenze kahle lathi labele babona bembona inhlasuthi yasezulwini oyibona thina boshembe esifuna ngabo sithumele bona sathi sikhona lathi yenzani umthandazo kwakumhla 14 siwenza umthandazo emgedeni phekweje kwakuyimina ngalelo langa uDlamini lona osehlala ngapha elukhasela bese bayini insizwa sasesibathathu ezinye kwile zize emsebenzini basebenza abantu sizinyanga zakaDlamini sathi masithandaza lokuDlamini lapha phansi nalitshe lapha yana senza umthandazo kanani sabona kwehla abantu ababili ababembethe ingubo ezimhlophe befaka igqoko ngathi Dlamini asebenzise kulaba abantu mhlawumbe ukhona lwesimfuna sathi masifika kona ilanga lamalanga nenyanga Yesu bathi bantu abami namhlanje umhla ka14 kodwa lona wenzele akayile 14 njoba nilwa lempi nawe uyayilwa bakhe laselithi nafuna ukumbona ngathi Nkosi kamakhosi laselithi phendukani nibuke ngapha ezantsi sasisibuke ezantsi lathi ngibona ngathi ngibona umuzi ohlaza lathi umuzi ohlaza kanjani asengichaza laselithi uyabona lo yahambe ngathi lathi njengoba ngikhuluma nawe umthakathi ogqoka ingubo emhlophe ofaka isiphiko umkhokheli kumanzi kuleyo uphethe umkhondo nokhamba la kaligobhuzayo biza lengane enjoyilanda lathi kodwa thandazana bayothi bovana 14 yobelele ebheke ezantsi nampela bathi bevana 14 kwangena umbiko ukuthi asingesisho isibongo umasibambani sholo uma wakhona ayekhala amakholwa athi usholo umasibambani sathi thina siyabonga shembe uhambe umthathu uzokhululeka uPretty hathi masiqhubeka sanye umamncane wakhe uthi mama vuma phela kwanzima ukuvuma kunina uze kube namhlanje njengoba ku-2021 uPretty uyaphila kodwa uhambele emzini abantu angeneli kubo ngoba uvinjwe leyalanga yethuna ofanele sihlangule umndeni bese liyabulawa ukuze abuye ekhaya kodwa ushembe wawenza umsebenzi wakhe wamenza umsebenzi wakhe ngoba ngonyaka ka2018 bayamaza abantu bambona wangena lapha kaMnyando wafike wathenga isibindi khona nosu bambuza ukuthi awu ngoba wena wafa nje ufunani lapha athi mina akaze ngife khona ngiyaphila ngiphila ngoshembe kodwa sengceli Manazaretha lonkulunkulu esikuye uNyazi wezulu siphewe intaba yomhlangano ubaba sahamba nabakhokheli siyofihla lomkhokheli masibuya sabuya ngabowani ngoba into eyenza sishiye ingoba sathi sisenkonzweni yokumbeka umkhokheli wathi uyakhuluma umshumayeli zathi ingane kamkhokheli akhona umshumayeli kaShembe lapha ekhaya kaSibambani umama wethu lona uzongcwatshwa yithina imali yethu samfaka kwekani okusha ibhokisi umkhokheli yini lokhu ukuthi kukholwa kuyoyifikela enganeni kwenzeka ufike ukufa ingane yakhe ayikafikela ukukholwa uyongcwatshwa ngebhokisi uyinaza ngoba uyifundisanga ingane ikhola uyitshalanga kuyo wawuthi xa uye esontweni uhambe wedwa ushiye ingane yakhe lokhiye endlini uyishiye ibuka iTV uyishiye ibala izinto ezozidla ungekho ngoba ngenzeka uhleli lapha nje ingane yakho ifudumeza amasoseji kwi-microwave vele